Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Urukiko rw'ikirenga muri Uganda rwaciye iteka ko inkiko za gisirikare zifite ububasha bwo kuburanisha abasivile. Rutega ko ibi bitazongera mu gihugu ndetse rwanzura ko imanza zose ziregwamo abasivile zaburanishwaga mu nkiko za gisirikare zihagarikwa zikoherezwa mu nkiko zisanzwe. Ni urubanza rwari rutegerezanijwe amatsiko n'abanya-Uganda batari bake bavuga ko atari byo ko abasivile baburanishwa n'abacamanza ba gisirikare. Uyu mwanzuro uje mu gihe muri Uganda hari urubanza rw'amateka ruregwamo Dr. Colonel Abasivile wari ukurikiranwe n'urukiko rwa gisirikare rwa Makindye ariko gushagurira ku butegetsi akoresheje intwaro. Ni urubanza rwari ruri mu maboko y'abacamanza barindwi barangajwe imbere na perezida w'urukiko rw'ikirenga Alfonso Winidoro. Ni umwanzuro w'urukiko ikinyamakuru Daily Monitor ko wakiriwe neza n'abanya-Uganda bavuze ko abantu nka ba Dr. Abasivile bafunzwe bakwiye guhita bafungurwa kuko baburanishwaga n'urukiko rutari rwo bagasanga itegeko nshinga ryarishwe nkana. Perezida Yoweri Kaguta Museveni mu minsi ishize ubwo bavuga ku kirego cyatanzwe mu rukiko rw'ikirenga nabona ko kuburanisha abasivile mu nkiko za gisirikare ari amakosa. Yari yavuze ko urukiko rwakize igihugu ku murongo ibyasaga no gutambamira ububasha bw'abacamanza mu kwisanzura muri iki kirego. Hari abandi babona ko uyu mwanzuro ushobora kutazashyirwa mu bikorwa mu gihe cyose perezida Museveni akiri ku butegetsi kuko ariyo turufa akoresha akandamiza abatavuga rumwe nawe. Umugore wa Dr. Abasivile kuva mu kwa 11 k'umwaka ushize ubwo umugabo we yatabwaga muri yombi yari yatangaje ko atizeye ubutabera bwatangwa n'abasirikare bakurikiranye umuntu uzwiho kutavuga rumwe na shebuja. Hari abanya-Uganda ko umwe mu ntembaga bavuze ko urukiko rwa gisirikare muri Uganda rwaburanishaga abasivile rugamije kubahungeta cyane cyane abazwi ko batavuga rumwe na leta akaba ari igikoresho babakubitishaga. Ikinyamakuru Daily Monitor cyanditse ko abacamanza muri urwo rubanza banzuye ko inkiko za gisirikare zemewe n'amategeko y'igihugu ariko akazi kazo ari ukugumana imyitwarire myiza mu ngabo no gucira imanza abasirikare ba UPDF barenze ku mategeko bagenga atari ugucira abaturage imanza. Abacamanza ariko kandi bavuze ko izi nkiko kuba ziyobowe n'abantu bashyirwaho hakurikijwe amategeko agenga igisirikare nta kindi kirebweho bigoye kwemera ko imanza abasirikare baca zibaye mu mucyo kuko usanga bamwe batanazi amategeko bityo ko uwashaka yakwanzura ko ari imanza zimakazaga akarengane. Perezida w'urukiko rw'ikirenga Alfonso Winidoro mu guhamya ko inkiko za gisirikare zikora kinyeshyamba yatanze urugero ati baze nkanjye perezida w'urukiko rw'ikirenga utarakandagiye mu gisirikare umfasha ukampa ingabo ngo nziyobore nzijyane ku rugamba nye guhangana n'umwanzi. Ati imanza nyinshi zicibwa mu nkiko za gisirikare niko zicibwa kuko abacamanza babo nta mategeko bize ku buryo bacira umuntu urubanza rutabera. Perezida w'urukiko rw'ikirenga yagaragaje ko abasirikare batozwa kugendera ku mabwiriza ku buryo mu manza bacabaho gutera urutoki hejuru bakumvikana ku kintu hatitaye ku bunyamwuga bwaba bukenewe mu mategeko agenga ubutabera mu gihugu. Agasanga atari byo ko abanya-Uganda batari abasivile buranishwa mu nkiko za gisirikare. Mu gutanga inama ku gihugu urukiko rw'ikirenga rwagaragarije leta ya Uganda ko mu gushyira abacamanza mu nkiko za gisirikare hakwiye kurebwa ku bunyamwuga nk'uko izindi nkiko bigenda ntibafata abantu ngo bashyireho kuko ari abasirikare gusa. Uru rukiko rwavuze ko abasirikare nabo bakwiye ubutabera bwuzuye kuko nabo uretse kuba ari abasirikare basanzwe ari abaturage ba Uganda ndetse rwanavuze ko igihe inteko ishinga amategeko itaravugurura itegeko rigenga inkiko za gisirikare inkiko za gisirikare muri Uganda zidakwiye kongera gutanga igihano cy'urupfu ku basirikare ugendeye ko baba baciriwe imanza n'abantu batari abanyamwuga mu mategeko. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bashyize amakaramu ku mpapuro barandika banditse ko minisitiri w'intebe wungirije akaba na minisitiri w'ingabo Kabombo Mwadiamvita yari yakirenga ko nta gahunda ingabo z'igihugu zifite yo gusubira inyuma ndetse ahamya ko ikintu cyitwa kuganira n'Imitungo no kukivuga mu kanwa ubwabyo ari ubusazi. Ikinyamakuru Actualité cyanditswe bwana Kabombo Mwadiamvita yasabye abasirikare kwitanga kandi bakibuka ko barahiye kurengera ubusugire bw'igihugu abasaba kurwana batirwanishije bagasubirana ubutaka bambuwe na M23. Ubutegetsi bwa Kinshasa butangaza intambara mu gihe ibihugu birimo umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba berutse gusaba perezida Tshisekedi kuganira n'izi nyeshyamba mu nyungu z'amahoro. Hamaze iminsi ariko imiryango mpuzamahanga itangaza ko isaba ishimitse inyeshyamba za M23 gusubira inyuma no kuva mu bice byose yafashe. Nyamara mu kiganiro n'abanyamakuru ku wa kane muri imwe muri hoteli zikomeye Goma, Colonel Nangukuri y'ihuriro Alliance Fleuve Congo ufite umutwe w'inyeshyamba za M23 yabwiye abanyamakuru ko batazasubira inyuma ahubwo gahunda bafite ari ukugera i Kinshasa bagakuraho ubutegetsi bwa Tshisekedi. Nyuma y'uko umutwe wa M23 ufashe umujyi wa Goma, amakuru akavuga ko abarwanyi babo baba bakomeje inzira basatira uwa Bukavu. Ibihugu by'uburengerazuba cyane cyane iby'Uburayi byokeje igitutu u Rwanda bishinja gufatira umutwe w'inyeshyamba. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, Ububiligi, Ubudage n'Ubwongereza bivuga ko bishobora kongera gusuzuma inkunga bitera u Rwanda. Abategetsi ba Kongo Kinshasa bakomeje gusaba akanama Loni gashinzwe umutekano ku isi gufatira u Rwanda ibihano kandi bagaragaza ko bizeye ko amahanga ariyo azabafasha intambara bavuga ko batewe n'u Rwanda. U Rwanda ruvuga ko rudafasha M23 rukagaragaza ko abategetsi ba Kongo barushyira mu majwi bagamije guhunga inshingano zo gukemura ikibazo cyatumye izi nyeshyamba zifata intwaro. Ibihugu biri kumwe na Kongo Kinshasa mu ntambara nk'Uburundi nabyo byavuze ko bitazaterera umunywanyi wabyo mu kaga kuko General de Brigade Gaspard Baratuza uvugiriye igisirikare cy'u Burundi yabwiye ijwi rya Amerika ko ingabo z'u Burundi zizagumya gufasha Kongo kurwana kugira bageze ku ntsinzi. Icyakora leta ya Kongo Kinshasa yatangaje ko umutungo bwite wose wa Colonel Nanga washyizwe mu mutungo w'igihugu aho waba uri hose.
uyu mugabo asanzwe ari umuyobozi mukuru wa politiki y'Alliance Fleuve Congo rifatanije na M23 mu ntambara igamije guhirika ubutegetsi bwa Kinshasa buyobowe na Felix Tshisekedi. Iby'uko umutungo ugiye gukirwa uko wakabaye mu mutungo w'igihugu bitangajwe nyuma y'uko atangarije isi ko we nabo bafatanyije mu ntambara biyemeje gukomeza kurwana kugeza bakuyeho ubutegetsi bw'i Kinshasa. Minisitiri w'ubutabera muri Kongo Kinshasa Bwana Constant Mutamba niwe watangaje kuri X iby'uko umutungo wa Nanga wafatiriwe wose. Constant Mutamba yaraherutse kuvuga ko ibyananga byose bizatezwa cyamunara bitarenze kuwa gatanu tariki 31 Mutarama uyu mwaka turimo. Ingingo yo kubigurisha ubu yahindutse yo kubigira umutungo bwite wa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Colonel Nanga ari umunyapolitiki wahoze uyobora komisiyo y'igihugu y'amatora ari no mu bimitse Perezida Tshisekedi. Nyuma yo kuva mu izo nshingano yaje guhungira muri Kenya aza kwiyemeza kuba umwe mu batavuga rumwe na leta. Urukiko rwamuranishije ibyaha yaregwaga n'ubushinjacyaha adaharakatira urwo gupfa rwategetse kandi ko ibyo bifatirwa bigatezwa cyamunara. Radio Okapi yanditse ko Minisitiri w'ubutabera yari yasabye ko amafaranga azava muri iyo cyamunara azahabwa bagizweho ingaruka n'intambara imaze igihe ibera muri Burasirazuba bwa Kongo aho iki gihugu kiri kurwana na M23. Ninyebeje muri Tanzania abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika banazwe ubushinwa bwakomanyirije kwinjira mu gihugu bikomoka ku matungo arimo ihene ndetse n'intama byaba ari inyama cyangwa se aya matungo akiri mazima bituruka muri Tanzania kubera ko isi yugarijwe n'ubushita bw'ihene n'intama. Ibyo bise sheeppox na goatpox. Ishami ry'Loni ryita ku buzima tariki 21 ukwezi kwa mbere ryatangaje ko ibihugu byinshi byugarijwe n'ubushita bw'ihene n'intama ndetse n'uburenge ku nka. Uko kuba abashinwa bahagaritse gutumiza inyama zivanze kandi ari cyo gihugu cyaguraga nyinshi ku isi byagize ingaruka ku bihugu birimo za Ghana, Misiri, Tanzania, Somalia, Qatar, Congo na Nigeria byari byaritoraguriye isoko ryazo mu Bushinwa. Ikinyamakuru The Citizen cyo muri Tanzania cyanditse ko Ubushinwa bwavuze ko bwanahagaritse kwinjiza ihene ndetse n'intama ziva mu bihugu nka Palestine mu gice cyafashwe na Israel n'ibindi bihugu byo ku mugabane w'Uburayi kuko ubushita ntaho butageze. Ubushinwa kandi bwanatangaje ko ibikomoka ku nyama zo mu bwoko bw'inyamaswa zuza byavaga mu gihugu cy'Ubudage bikumiriwe kwinjira kuko aya matungo yibasiwe n'uburenge. Itangazamakuru ryavuze ko hatazwi igihe gukumira kwinjiza inyama mu Bushinwa bizamara, ariko nta gihugu cyo muri Afurika cyari cyatangaza ko cyakumiriye kwinjiza inyama kubera itangazo rya OMS. Naho muri Kenya Marita Karua utavuga n'ubutegetsi muri Kenya yatangaje ko amashyaka atavuga n'ubutegetsi mu matora ya perezida ari imbere bazashyigikira umukandida umwe bagahuza imbaraga bakambura ubutegetsi William Ruto uzaba ushaka manda ya kabiri muri 2027. Mu butumwa bwa Madame Karua ku rubuga X rwahoze ari Twitter yasabye abanyapolitiki bafite amashyaka ko bayamenyekanisha ariko bazi neza ko bazashyigikira umuntu umwe. Abibutsa ko igihugu cya Kenya kiruta buri wese uko yaba yumva ko akomeye. Umuntu ukoresha urubuga yabaye nk'ushotora abanyapolitiki avuga ko mu matora ari imbere abanyapolitiki baribwa gutegeka Kenya bose baramutse biyamamaje nta n'umwe babona amajwi ya ngombwa kuko Perezida William Ruto azaba yamaze kwegereza abafite akabaraga bose mu kibuga. Hari abanyapolitiki batangiye kwegeranya ngo huze imbaraga ndetse nka Marita Karua yamaze kwegereza Rigathi Gachagua wahoze ari Vice Perezida akaza kwirukanwa kuri uyu mwanya yamazeho imyaka 2 gusa. Nubwo bihuje ariko Gachagua mu kwezi kwa kabiri ngo aratangaza kumugaragara ishyaka rye bwite kuko yirukanwe ku buyobozi bwa UDA yari abereye Vice Perezida agahita rivamo. Amakuru ava muri Kenya avuga ko Gachagua nawe yabaregeye Kalonzo Musyoka wahoze ari Vice Perezida nawe mugezeho icyifuzo ko mu matora ya 2027 bazakorana bagashaka intebe ya perezida bari kumwe. Mu matora ya 2022 Marita Karua yiyamamaje na Raila Odinga bahura amajwi yatsindwa na William Ruto wafatanyaga na Rigathi Gachagua. Uwo muri uyu mwaka ikiraje ishinga abanyakenya nuko Raila Odinga yazatorerwa kuba perezida wa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe agasimbura umunyacad Musa Faki Mahamat. Gusa abanyakenya bafite ubwoba ko intambara muri Kongo Kinshasa ishobora kuzaba inambamye kuri Odinga akabura amajwi y'uko bakeka ko perezida William Ruto ashobora kuzasitara ku ijambo akaba yavuga ijambo rishobora gutuma abatora badatora umuturage we. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikiriye mu Burundi abanyamakuru bakoze jiba muri no barandika Baratsiko mu mujyi wa Bujumbura abaturage barembejwe n'abana bo mu muhanda kuri ubu bahindutse abanyabyaha kabombo bibanetse ngo hari ubwoba ko bashobora no kwica leta iramutse itagize igikorera urwo rwaruka. Ikinyamakuru Iwacu mu nkuru ndende cyane ko kera abana bo mu muhanda babonaga bagiraga impuhwe agashaka kumva impamvu yatumye bajya mu muhanda, ariko b'iki gihe ngo babaye abantu babi abajura bashikuza ndetse batanatinya kurira mu modoka agenda bagakuramo imyaka. Societe Civile mu Burundi ivuga ko gahunda leta yagitegaho kutagira umwana n'umwe mu muhanda yagonze urukuta kuko bahagize indiri kugeza ubwo biremamo imitwe y'abagizi ba nabi, yaba abaturage basanzwe abagore cyane cyane abacuruzi ubucuruzi buciriritse barabavumira kugera bavuga ko abana babaye abanyabyaha hamwe bafata umugore bakamwambura buri kimwe cyose kugira no ku myenda yambaye bakayigurisha. Hari umugore bavuze ko yabaguye bari nka 15 bamwambura igishoro yacungiragaho bamwambura telefone n'ibikomo yari yambaye byose baramucuza. Yavuze ko batakira abana bo mu muhanda babaye abanyabyaha bitwikira ko ngo ari abana. Ikinyamakuru Iwacu cyanditse ko igipolisi mu Burundi kivuga ko abana ukoze ibyaha akaboneka hanwa nk'umunyabyaha adafatwa nk'umwana wo mu muhanda, ariko abaturage banenga polisi ko nta gikora ngo abana bagabanuke. Nubwo impamvu zitera ubuzerezi mu bana mu Burundi ari nyinshi, abaturage bagaruka ku bukene buruba muri iki gihugu hamwe n'abana babura n'icyo kurya mu rugo bikarangira bagiye kuba mu mihanda bakayigiriza izo ngeso mbi zirimo ubujura, yaba ukoresheje ikiboko no gutobora amazu
akenshi bashaka ibibatunga. Aba bana babaye za mayibobo mu mujyi wa Bujumbura ngo ntacyo batinya kuko batambura abagore gusa. Hari abagabo batanga ubuhamya ko babaguyemo bakabakatisha inzembe bakabambura ibyo babaga bafite. Ibi bikorwa by'ubuzererezi mu bana byagezeho bikabahindura abanyabyaha. Biri mu bana kuva ku myaka 10 kugeza kuri 16. Abaganiriye n'ikinyamakuru bavuze ko ubuzererezi n'ubu mayibobo babutewe no kuba bamwe ari imfubyi, abandi bava mu miryango ikennye ndetse ihoramo amakimbirane.